Praise God. Sisila le fai upu mua ma le fai upu e lua. E peru e sfurulua ole nei. O I tātou foi. O loo ua vanga vangaia e le whapotpotonga o e mata mai o whapea o na totele. I nā tātou tu ese ia o mea ma mafa uma. A toa ma le anga vengo fie ai I tātou. Ia tātou tau whetuli ma le ono sai I le ala tanu o loo I o tātou luma. Ma ia vava ai atu I a Yesu. I love that verse. Ma ia vava ai atu I a Yesu o lena te taita ina. Ma lena te whaatua toa ina le whaatua tua. Lena o sai le sātauro. Na whatau waa ia te ia le mā, o na ole oli sa tuu I ona luma, ua nofo fo I o ia I le ai tūtau matau o le nofo alii o le... A whaitau mai, whai upo e lima o le whai upo e valu wha mo le mole lava, whai ua maua whaitau. O le na te whaatua toa ina, lo tātou whaatua tua. O le na te whaatua toa ina, lo tātou whaatua tua. O se fesili tā ua le fesili e whapewhea o na whaatua toa e le lii, lo tātou whaatua tua. And there are many, many ways Jesus can use to perfect our faith and complete our faith. And to discuss all of those ways tonight, I think we're going to be here for a very, very long time. But let me just use one aspect of that variety and that many, many ways to present what God has put in my heart for all of us. Au te fia whaonga ina ai le upu lo ta ua whaafitu I whai upu na whaitawina o le upu a o ina. So to answer the question, e whapewhea o na whaatoatoa pe complete, pe perfecte le atua po Yesu lo tātou whaatoatua o le tani through divine discipline. O le awa e le whaingo fia le muli le li. Te le taime e tau mwhai e tātou e hype up le mulinga I le atua, but let's be real. There are challenges. There are struggles. E le whaingo fia. Awane ise e manatu e muli le li e muli whasamsama noa. A whai lai moni o lai amolo sa tauru e. I don't think you're going to have time to play. A whai e moni o lai amolo sa tauro ma amolo sa tauru e leis teime o tātou e poka ai ma tal noa ma. Fōringa mai pe e leis e mea tupu. Whai tete fōi tangata e o mai pula o misi a te au tau o whaingo fie. E whai ala kasi lua kolu, everything will be okay. Be careful. It's not that easy. You should know that by now.
especially those of you who have been in the salvation for quite some time. Ele whaingofie. Mela nā wala yon tu ele atua ilo loto e au mai le fiafil nei le side leo le whaato atoa ina o le tātou whaato atua o le divine discipline o le hao au ina o tātou o e maa o ele. When the gospel is truly biblical, ele te lesson taimi mo me social ia fia yelto te. Ma lia la ufalong longol sa unoanga popea e. Ona iei me o fai lotu ele oni mea le tua o le moni ai moni ni whamaoni. Pawal tangata e tau mate po se mele o le tua pele ai o le tangata e le fai tau tuspa ia. But when the gospel is truly the gospel, meaning biblical gospel, na i loa lea, e whale ai se taimi o le fia mal te whao, mal te alo. E le whapena. Pa whian tātou o mai tā alo na maliu Yesu tātou te olai. La tau te preaching o le message ngā ua te amai tua faith o le mele tau e balangi o le positive thinking. Well, it may be good sometimes, and I hope it helps you when you go through pain. But true biblical faith, a develop a discipline, a divine. Na ua iopu, ele whaingofie. Kongi ai kangielu le lua o leona. Ke le iloa pe ke oso ma e haleluya pe pa u le vao kamai. Pe le point le fiafil ngai o le whakulanga sa o le kako gospel le lotu ai. Na ke e whai loku o mea kako wai. But we need to be careful, we need to read our Bible. Nā wawina au e se tasi o tu ua la wiloa o le atunu I maa o le vaitafe. Na mao I le isi aso e eli ufi vao. Taimi o le onge tele o le afe iwa se lau fitolu fitu wha ma le fitu lima. Taimi ia na oso ai le la mala tele I Samoa. Na mamate umai whātoanga. Sa maui atu le vaitafe I ngona epu I le nuu o lua tuanu. A ngā iloa lea I uta o le savalinga se ia te amai le mata o le vai. Wa o ili tuasivi o atu maunga e whaifo a ngā ile atu whale alili. Ile nei savalinga mamao ma le umi na o maita wina ai maa o le vaitafe wha solo I na tala. I tai le muli vai e lata le sami e mole le lei maa. O wha solo le maa savalinga se ia o ina ausia le mata o le vai. Maita wina lea e tala tele maa iuta na ilo maa I tai. Na o fesili lo lea il tu ua. Sia e wha bea ai maa o le vai e wha solo ina tala ai le mole. O na tala mai loa lea le toe ina I a te a uolona pota o wha Samoa. Le wha utautanga na afi tausanga e tele. E mai e ia o maa o vaitafe ta ua o maa o olo ngā maa. E isau peni o te mana o maka I lau api po lau pepa le upu na. Ai mana ia laltu ia o se whai upu o au o le maa o le olo ngā maa. Maa o le vaitafe ta ua o maa o le olo ngā maa. O maa I utanei e te taulavan tala. Le anga e le iui le olo. Maa e fau. Maa e le I testinga. Maa la tau te le ina le ti ngā o le feto ai malisi ala.
Le aise maa e ta whea atu i le vaile nei i le taimi o ta whenga. E o i le muli vai o tala tala pea. A wā o le vā o le mata o le vai lea ua ta pasia ma le muli vai e mamao. A o ta whea atu le nā maa e tau i isi maa. E olongia lo na tino i isi ala. E le aiso na leo. E le tangi pe whapea mai walava. E olongia i le ao ma le pō. E mā osi osia i aso uma. Nā. E mole mole aima to ulu ese o na tala. O le nā o longa i tausanga uma. A o ta whea atu le maa se i o ina nofo. O maa uma i le muli vai e la mole mole a wa uma ona go through i le olonga. Maa na ui mai i le olonga maa. Maa na e la mole mole. Maa na wa saunia mo fe au ese ese. Wa ato atoa mo so se wha moe moe. Tunga sala e wa aia tu maa na i lunga o le umu o maa psili na asa. Ao ina nuti maa na e palu waile si maa o maa sili na o na malo le palunga. Aisea maa o le olonga. Wa uma o na test. Wa uma o na awa oina. Wa uma o na palai ia i le mele ta ua o le divine discipline. Wa le lei. Wa totoa. Wa mole mole. Mo so se fe au ma se fa moe moe. Ne kale sia le nepo. Fa peia o maa o le olonga ma. Ua fa pea foi ta ua ma le muli mulinga ia Yesu Keriso. Se tasi o awala wa ia au mai le o langa le nei. O le ao ina pea leo o e maa au i le ao ma le po. Ina ia le tasi se wha moe moe te ao ngā iai. Ia le i titi lau wha o ngā ina. A ia tele. Mele nā i le tusi lea na tātou whaitawina. Ua tā uai i se tā ua e tele le upu wa o whanono anga o le anganga e tō tele i o tātou e le fia fia i a o inga. Tele whaitio e le anga e le lei. E ti ngā. O nisi foi taimi e masiasi ma mai. E ongo e o ona. O se ipua e inu ngata. I nisi o taimi e sua mali e ailo i mata. E ma ngalo aile sami. Ti ngā tele le awa inga. Ai whai maile tin tātou whaitawina le whai upo e sumal tasi. O awa inga umafoi a o iai. E le manatu iai o se mea e oli oli ai. A o le mea e whanoa noa ai. Pei lavalana u whai atu e le whaingofie e ti ngā. Le aise isi o tātou e fia ui ai le divine discipline lea po le olo ngā maa le atua. Tasi le nei o vaenga o le tātou tauwhitulinga ua lape ai le upenga sa ili, le upenga au auna, le upenga tautua le isi i le atua. E le lei lava a e o loa ina o ina. Tuta ia loa. Ma whama vai le whaife au o le neifo i a inga. O le a sui le levo e ngā lulu e ai le tua. Ta te le whaitio.
Yanga o se ala tanu e alofia ma se whanua ua sa. E asanga tā. Tasi ale tangata ua whamaumawina e le itu le ia e i le awala lea a e nalu ia i lana filfilinga saolota o Iesu le Keriso. To e lava ina ale e lava lava i lunga o le sa tauro. Le maua lalo o le mai le fale o manu. Le fata singa ina i luma o tangata e pei e lese atua. Ia mana o le tustala o le tusi nei la ufalongo longo. Mai o le na ono sai le satauro. Le divine discipline. Le olonga ma. O le na fata uva ia te ia le ma. Te ofia se au mama o lo tātou lolotu. Te lea tātou e kalesia o le whai mea whatau e tau support ai le ministry a wai le cheap. Mission is expensive. A lo tātou lolotu manisi a tu whatu iai tikere o e whakau e mama. A whafonga le mai la Ta whatau waa ia Iesu le maa. Lona le lava la vā, ma le māta ngā le sātauro ina ia mawasau no whaanga i le ola e whaava. A e māla e alu e whaimea nā le lotu. O le whesili. O oe o se awhawhine ma se atali imoni o le atua. O oe o se maa o le olo ngā maa. Mana tunatu iai. Langa e tō tele le au maa o lo tātou lo lotu. E tātou te lo lotu. Ai maa. E māta muli. Whatau waa ia te ia le maa o le oli oli sa tuu i ona luma. Hui le masiasi. Hui le mātangā. Na ono iai ina se ia tino mai se lelei. I lona o a inga ua tātou wola ai. I ona mawhatianga mati ngā ua tātou sauloto ai. I lona mawhatia ua tātou ori ai e whawawau. I lona iu tātou sauni nei e toi tutu ai. Ua e sai maa o malie ma o tiu i falseu. Ona oa. Ona le filinga Iesu e ui i le divine discipline. Wa ia whaato toa ina lo tātou whato tua. Lea wa tātou pati ai ma pō, oka se whaingo fie. Lea wa pāti li mai ma se siva, oka se isi simple. Lea wa tātou si siva i to tono o falsai teime o vi inga. But my concern is, ne iti siva o tātou whamoe moe, o le whaingo fie le nā o le au au nanga i le atua. It's not that easy. Worship leader. Tele taime tau te o mai ai lead le worship. And to be honest with you, we hear a lot of stuff that are not from the Bible. Ai te ne e tau mawhai e wha ova fia le au lotu. That's not why we worship God. Tau te le i o mai e entertain le au lotu ma whasangi le au lotu. Fia le au lotu. True form of worship before God is holiness. O le fina ngalo le atua e le ina ia happy le lotu, a ia holy le lotu. So, worship leaders, make sure we get that right. Get that right before you come up and lead these people to worship. It's not entertaining of people. True biblical worship will transform life. E umaloanga e worship anga luele anga pa ia e ke alaku ifale ifafo malo ainga wasui lo loto. That's worship. A le kenge male luele ka mo fai ngisi worship leader lead yeta. Please, let's do what pleases God, not what pleases us.
E pelu es fululua whaiupu e sumaltasi. O a inga uma foi a o iai. E le manatu iai o se mea e oli oli ai. A o le mea e whano no ai. A e muli muli ane e fua mai ai, le fua o le ami o tonu e manuia ai. E manuia ai e le o tangata e mata mata i le a o e ua o a ina ai. E uina ti ngā e ao ngā. Aua lea e te sola ai ai hinu i ai. Ono sai whapei ono sai o le li. A tonu o le ai ai se tasi le nei malu e whapea mai. Wata le la vāfoi ono sai. Nau whai atu le ia te oe. E whas fulu tā te tele na asa i le papatua o Yesu. Ao le leile po nofo i le whamasinonga. Le aise malo lo. Whae e lea i ona lunga o le wha. Na te amu le ala e tā ua o le Via Dolorosa. O le Mativa. E aso atoa o tautau i lunga o le sātauro o le motintini o le la. Le ai, le inu. Ia mea uma sa o ono iai. E le i oso pe pati pe fia iai sa o ono iai. Le aoa inga le uina mamafa sa amo. Sa ono sa iai. Ina se ia whanau le whaolatanga mo le lalolangi. Le tautua lotu le nā, le mana o le atua tātou te tautua ai. Se tasi o tala e wha manatu pēle anganga i lo loto o le filifilinga e kiti ona o le au tau e tau mamiti ana. Mai wo mai o le afe, ma le afe. Ai tolu se laua. Iei nisi o tātou e kalesia o lau tau whau falsa. A whaia iei se isi o lotu ma se manatu whaatali se i whau tātou falsa pe a afe, ma afe le member. You got your Bible all wrong. Langa e whau loa e le membership e miliona se falsa e le vi i aile tua. E vi i aile tau malosi, mal tau tau tele. Mea nana alaina kate le atua le autau i akitiona ave esels fulu afe, wa lava il kol se lau kangaka. Kalesia loto te tele. O le first step forward lava e ngā ioi mai ele atua e whai e tātou. I le toa titi le ngao. Le ula mai o le lalolangi e mativa, e valea e le ioni a onga, a e ata maima e poto, that's your advantage. Because God always can with the underdogs. He will come to the salvation of those people who others perceive to be lowly and worthless. O ina e tātou te amata ai, o na sāwa vali mo le au au nanga i le atua. E ti ngā lale au a inga le kalesia, e ongo, ai pei o le mea fua na o inga, i le wha moe e wha nau mai ai. Masani on tātou usu ina le pese, ele lei le li. Ele le ali.
See how easy it is to sing that song. Now tato mai al tai au le sa, and we sing it. Very easy, very simple to us. Ele iui ai le o inga. But do you know how that song came to be? Le ngol te maloa Horatio Gates Spafford. Lo ia I Chicago. No fol fafine ngo ia ana. Tau fal whanau teine. Na oti fatasi na uangoti. Ngi o le vile du. Oti umai teine to fa. Mu umale pisingisi falo ia le Chicago fire of 1870. Na mu wai. Le pisingisi falo ia tele. Hoki malonga kali. On his way to Wales, e meet lonto lua ina wa maua le waya, mai lonto lua upu, save alone. Meaning, wa feoki umakenge ileva. Wa pasi ileva ale mea na tupuali falablave on falawa tule el kapiteni e saulo na ofisa. Fayatu el kapiteni o I. It was here that the two Havre sank. It is 3 miles down deep, and somewhere down below us are the remains of that vessel, plus the 4 bodies of your daughter. Nala mataimina wato fo ilo na potu au le taunu le va I Wales. He penned down the word. Le alie. A whaia o la ulea lātu wa e tō ina mai le pele o le o langa le nei. It is well. It is well. Ui le discipline le divine and came out a better person. Came out intact. Lea sauva ai e tātou lotu ia iai. Evi vi le asa. I walk out from that worship. Le ai mase mesuia. Inisio au lotu wasili atu le leanga. Na wina tātou le pole nei le atua. Let's go back to that biblical gospel. E leo le kele o le kenge. A le whakanga o e se divine discipline o e le atua. Ina ia e sau I whafo o le tangata fou. Transform from inside out, not from outside in. Ona e sa uni lo lea e serve le atua ma servisi. Mana ia te au upo le solo le tawaso sione matasone. Ua ufasa moina whapea upo lanta talo. Talo sa. Lo wali ie. Whamangalo mai au le tawaso. Ona o le tele o taimi. O te whawhitai atu ai ia te oe. Na o fua o le rosa. Ai ngalo ia te au ona whawhitai atu ona tala. Me lea whawhitai le atua ona o lo tawaso. A wai lo ato toa. Wa o lo le ato toa. I lo whatau waa. O le anga. I lo masiasi. Wa o manatu ai o tinga. I lo leva ai. Wa o iloa le lei ai o fofonga pa ia. Lo wali ie whawhitai tele o na o tala o le rosa. Tātou o lo complain le situation ma le circumstance na e ui ai. Have you ever considered and looked at that circumstance? What if? What if o se mea mai le tua e discipline ai oi? Le lope ke whamawalunga. Le lope ke loku soa e kumu o le whamawalunga. Pride is what they call the carbon monoxide of spiritual life. It has no smell. It has no color. But it will destroy you from inside out. Faith ke loku ai ke humble.
But deep within you, you know. And God knows. But the problem is you are not listening. You're fighting. You want to be free. Real freedom happens after you go through that. Langa nau le atua lai manao e maud oi, ma pio oi, ma fau oi. Ai ol fala blave te le o falongo. Mana ia o tātou ofu le lotu. Mana ia foi lau teach, mana ia lau launga. But one of these days, we are for God. You can fool me, I can fool you, but nobody can fool God. So, church, humble our hearts. Humble our hearts and go back to God. Let's move away from our own desires and our own ways and follow the ways of God. Let Him be the perfecter of our faith. Let Him be the finisher of our faith. Don't try to finish your faith. Don't try to perfect your own faith. With what? Give it to the Lord tonight. People, give it to the Lord tonight. This is the message from your God. So all of us here needs to consider our lives before Him. This is the message for all of us tonight. Worship team, if you can come up to the podium. Ole a tātou tūlai. Te manao ta talaluma I le avanoa. A whai o oe lea na o tala noa I le pole nei. Humble your hearts. Don't try to fake it. Don't try to hide it. E lilo le vai ngal tangata. A wa leva na ulua fusu mawhinau ma le loto wha mawalunga. E te manao terminate le loku. E te manao e whai e kangaka uma le loku lau kongu. Ia wha longo lau kongu ma lau upu. Humble your heart. Humble your heart before God. Allow le discipline divine le atua. E whai ai le whiau ma le ngā luenga worship team. Le alawa se pese watua le atua I o tau wanganga. Sa ili mai sa wawanoa I lumanei. I really want to pray with you. Want to pray with you before we leave. Hallelujah.